October kuntra mathoy da miyamna nomagi senthal leptuna lambi da makal kaya gi khongjang sanction binna ba coordinating committee of Manipur integrity kokomina miyam da appeal torkli Indonaga peace talk waroisin Manipur gi apun bagi saktam da hiram mamata da akai pir payaroi hana MP sigi maikai de prime minister am the union home minister the governor gi kothang da memorandum mama vision prehari Ayushman Bharat की beneficiaries सिंगना लायंग संगदा अवाब थेंगनर पुति बीजेपी मणिपुर प्रदेश वर्कर्स इन द पाव पीवीओ अवाब कॉन्विन है ना एमपी डॉक्टर आर के रंजन फुंदरकली अमसुंग मणिपुर द सुंगा सी हिंदू लाइनिंग चप सिंगी साउरब मई कुमई दिवाली हराव तयाम पांगथोकनरी मैम खुरमजरे तुम यंग इम्पैक्ट न्यूज़ ने हौजिक पुंजा फाबुग मरोइब पाउ सिंग मियाम दे पिजरी इंडोनागा पीस टोकी अरोइब वारोइसिन पुरुक अक्टोबर 18 फाबुग मरुंग द होनरिबा सिदा मणिपुर की ngam थुगाय नरब मदे फुरुफ नाइब थौसल सथरक थेंगनरबदे थेंगनब सिंग फुरुफ नाइब थौसल सिंग सथरक थेंगनरनबगी दमक नुमिरासिदा मियामना नोमगी सिंथा लेप्तुना Lambida Makal Makakay Kongjang Sanction and a coordinating committee of Manipur integrity Kokomina Miam the Apple Torokli. Sinta Leptuna sanction gather be Kongjang as October Contramato Pung Maridagi. Numirasima King Nongai Fawa sanction bidder Basukang luckily Amaromda October Contramatoida Sinta Leptuna Akan Kongjang Satagator Basida Furupkang Naib Tawong Amata Miamna Chatabigano Lonana Numirasida Ana lying Lysol my isingamadi media Mio sing Mathau Satpada upon Mamata PB dinner Nabasu Kokomi Maike Gimiam the Puning Sing Shilakli Hiramasik Matang Nasinimidang Wadam Konung Mamang the Leba Lamyan Masanglenda Kokomigi Luchingba Mio Singa Paumi Singa Unabamada Lubasi Convener Sunil Karamna peace talk Manung Saliba Famwa agreement ki waroisin purakpada Prime Minister Narendra Modi na miyamgi ihul khang na thabak torokani khanduna lakpane madugi mathakta framework agreement de yauriba sing khangal lo haiduna taksinuna lakpane adu miyamgi wakat Prime Minister na tabidre maramaduna Prime Minister na Manipur miyam na piri bathaza basi numit humni khakta ngaire asugumba India government ki thawong asina Manipur da furup kanglup khaiduna Yaikai Tingai Tausil Satarpa Yabaki Chingnaba Miam the Fawale Maka Taraduna High Indiana Masagi boundary Kaidraga Loiri Haiduna Kanglu Masel Sinkup Chan Tugainer Namasin the Manipur Miam Nachai Humputra Awaba Chatin Kangdun Lakpane Makatana Manipuri Kanglu Maselamade Ngamkai Tugainer Naba Silaklabade Chai Humputra Wana Kangdun Laklab Miamna Manipurga Indiaga political relation Kari Oirakadage Habadu October Contra Matoy Matunda Lautokani Haina Mahakna Akan Mawak from Tamlaki. Lak liba October gitang Contraga Matoy Asida Manipuda Ladiba Miam Punamak Kangpuru Haidana Nomagi Shinta Lepiduna Aikoi Makal Maka Kayagi Lambida Tolaktana Club Marapabi Imung Manundi Tolakana 30% agreement the Inagadurba Wapam Singers Manipurgi interest shop Yaura Yaudabra Hibase Lambian the Tolakana Koi Makal Makaka Punamaki protest of you 30 Paski October 4 AM Dagina I could give midnight power 20 hours Kyoba Manipura Shinta Lepaki Kongshangamaka Lautoksari Isha Ishagi Togani Kalakanda Numisida Akan by my Leka the Tolotona Akan protestama Tawu I river protestasi Tauringagi Manundasu Tongan Tonganba Puru Kaluta Nungaroidova Atugumba Wapam Camp Manipumian Tawigano Aduga Manipur the Laminary Kundamina Punamanasu I go Tongan Tonganba using the apprehension Popigano I queen a Tenagavadi Government of India Dani Amasu Manipur Government Dani I quake Himinariba Atugumba Ishini now Singida I quake Anagumanta I quake Nuaita Wapamata Tawigano Hibase Appeal Tawzari United Committee Manipur के President के थौ पूरी बसुनिल करम न मखातान फोंदर के बदा मणिपुर लेंगा के Chief Minister वीरेंद्र मदे MLA Minister सिंह नसु पीस टॉक की मतंग द इंडिया गवर्नमेंट ने करे सु हायरक पर लाइटे करे सु खंगलक पर लाइटे हैदना निंगाइदना लाइथोक पिगनो मणिपुर की अपुन मगे सक्तम काय भी यारो हाइबा फिरे फ्लौदना मियाम की
ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯀꯣꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯀꯣꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯖꯨꯟ 19ꯗ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19ꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯤꯁꯇꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯦꯞꯆꯅꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ Peace talk asina maram orakana India gi boundary di kaidre tawbudu Manipur da leiriba ethnic mayam sing punama se singup sana thugairaga su akai bi leite India gi boundary kaidraga lore hariba adugumlaba government of India gi mindset attitude se for the last 70 years se Manipur miyam na khanga lakpani maram aduna aikoi gi laiminari ba hingbinari ba punsirol amasung boundary gi oiba porchida sum hanjan hanjan na thengang kairakta thugaina ba sinor na pui pompam ba ka government of India na yalakpa taragadi Manipur praja punama ki jo 70 years khanga laiba se aroi ba popam amoina कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप कमाइन तौगदगे हाइबसे अखोई 31 मतुंगदगे अखोई लाउथोकनी मेनसो अपील तौजनिंग से करिगुंबा करीमत लेते करीमत हाइरक्ते हाइदना निंगाई मंगाइदना लैथोकपिगनो मणिपुर के अपुनबगे सक्तम अमसुम कांगलु फुरुप नाइबा थौसिल थौरांग से अमत यारो हाइबसे गवर्नमेंट किसु एमएलए हुमफुसु ओपोजिशन रिलीजु खाइदना चप चाबा फिरे अम लौरा कांदा मणिपुर मियांगी मी पाइबा चिंगबसे कोन बिननबा मणिपुर गवर्नमेंट नसु होनगदबनी हाइबसिगे अपीलनी इंडोनागा पीस टोकी वारोइसिन मनपुरगी अपुनमगी सक्तमदा हिरम मतदा अकाइब पिरक यारोइ हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माइकैदगी प्राइम मिनिस्टर मद यूनियन होम मिनिस्टर दा गवर्नर की खुथांग मेमोरेंडम पिशनख्रे मेमोरेंडम पिशनलुरगा थोरकपदा राजभवन की गेट ममांग सीएलपी की लुचिंगबा हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इवोबिना पाउमी सिंगदा फोंदो रखिबदा नागा पीस टोकस की वारोइशन लाक्त्रिंगै मणिपुर गवर्नमेंट सिंधुना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की टीम अमा दिल्ली दे चतुना प्राइम मिनिस्टर उननबा होटनरमने अदुबु अपॉइंटमेंट फंगदबदगी यैथोक्तुना लैरी मसिना मरम ओरगे स्टेट गवर्नमेंट ngaiduna leibigi mahuta कांग्रेस पार्टी की लुचिंग सिंह एमएलए सिंह याउना गवर्नर उनदुना मेमोरेंडम असे पिशन बने लोइना नागा पीस टोकी वारोइशन मणिपुर की चिंगी लम सिंह सौखटनबा इकोनॉमिक पैकेज पिरकपदा वेलकम तवे अदुबु मणिपुर की अपुनबगे सक्तम कायरकनबा मरु हुनबदि याब ngamloi हाना कांग्रेस की फिरेप अदु खंगन बने करिगुंबा मणिपुर की इंटरेस्ट सोलकदबा तौरकलबदि कांग्रेस पार्टी ना पार्टी असि माइकैदगी तोंगान तोंगानबा खोंजंग सिंह लेप लेतना संगसिलकनी हैना फोंदोरखी स्टेट गवर्नमेंट सिनबीरकनी हाइना खोई ngai लेबनी अदुबु हुजिक फाव सिनबीद्रबनीना अखोई ngasi asi honorable prime minister da memorandum ama submit tawduna copy to honorable home minister da copy to adu khoi honorable governor da अखोई मधुगी मेमोरेंडम दु पिसन जरूबनी अदो मानसु खुदक्ता अखोई मरी लेनबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा कम्युनिकेट तौखरनी खुदक्ता अखोइना थमजरी वाफम सिंगरु थमगरनी हाइदना ताकपिरई अखोइना थाजजबदी 31st दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना विथ डिटरमिनेशन अमग लोइना अखोइदि हाना हाइदोखिबनी हाइदना तौब तारसु और खितंग जोनधरगा तौब तारगसु नागालैंड ददी अखोइ कछु प्रॉब्लम नइते अदो मणिपुर दसु उखुल लोइरो सेनापति ओइरो तमेंगलोंग ओइरो अखोइगे हेक लेरिबा मसी अखोइ मणिपुरी लेमिनरिसि अखोइ मणिपुरी ngaktani मसी साखननबाना इकोनॉमिक पैकेज पीबदा हराउगदबनी अखोइने हेन वेलकम तौगदबनेबा तौबदबु मदो अखोइगी मणिपुर की अपुन मसक्तम कायरकनबा मरु हुनबदौना तौबदुदी अखोइ याब सुखम ngamo इंडोनागा पीस टोकी वारोइसिद लापद मणिपुर की अपुनबा इंटीग्रिटी दा सोक याबो वफम अमत याव यारोइ हैना पांगल फ्रु की तोंगान तोंगान बिलुप तरामाथोइना गवर्नर उनदुना मेमोरेंडम पिशनख्रे मेमोरेंडम मदुगा सिनुथिल पांगल सिंगी लुफ अमोकोक एमएमओएफ एमसीएम एडीसीसीएम UMMWDO AITI AMMSO PFI लिपुल Zamiatul Ulma amade
इमाम काउंसिल की मिहुत सिंगना पिशिन खिबने मेमोरेंडम अदु पिशिन लोरब मतुंगदा गवर्नर की बंगलो ममांग पांगथोकिबा पॉमिस सिंग उनब मदा अमोको की प्रेसिडेंट एसएम जलाल न फोंदोरखिबदा इंडोनागा पीस टोके वारोशन लाखपद मणिपुर की अपुन की सक्तमदा सोक यारोय हैबसे पांगल फुरुप सिंग अशेट फिरेपने हारिब फिरेप से हौखिबा अक्टोबर 15 दा फमखिबा पांगल सिंग कन्वेंशन अमना लेपखिबने वारिब से ngarang चीफ मिनिस्टर का उनदुना तक्सिन बलैरे लोइना नंगासे पिशिन खिबा मेमोरेंडम की कॉपी असिमक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मदी होम मिनिस्टर दसु ngasi मेल की खुथांग थाखरे है वफम थमलखी चथरीबन नागा की शांति की वारी से मसी अखोई मसी की पोलोय अमा लाकपदा वारोइसिन अमा लाकपदा अखोई सुंसोय सोयदना अखोई वेलकम तौगनी तबो अखोई की मणिपुर की टेरिटोरियल बाउंड्री टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मसी कायरोइदबो ओइगदबने अदुगा अनिसुबदा अखोई महौसादगी लेजरकपा अखोई की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से मसी कायरोइदबनी इथनिक कम्युनिटी द युमफम होइरगा तोंगानबे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेम्बा नत्रगना अखोई की टेरिटोरियल काउंसिल गुम्बा सेम्बगी वाफम से मसी लेरकपा तारगदी मणिपुर की लेरिबा प्लुरलिस्टिक ओइबा इथनिक कम्युनिटी सिंगी पुन्ने हिंगमिनबगी सक्तम सिदा अचौबा कायबा अमा पिरकनी अदुगुम्बा थोंग अमा फौवा अखोई याबा ngамलोय मदु नतबो ओइ तारगदी अखोई लाकदोरिबा आउटकम मदो अखोई की पांगन खुनाइनो वेलकम तौगनी हाबा वाफम सिनी इंडोनागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोशन लाक्ट्रिंगैदा मणिपुर के स्टेक होल्डर्स सिंग अमदी सीएसओ सिंग तानरमगनी हाइखिबो वाफम हौजिफाव थबक्ता ओंथोक्तबस लाइबक थीबनी हैना फोंदोखरै वाफम असे ngasi कोकोमिनेशन चेकोनदगी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी तमना लाखिबा रैली अमदा वुमेन्स एसोसिएशन फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वासुदेव की प्रेसिडेंट आर के थाराक्सना फोंदोरखिबने हिरम असिग मरि लेना आर के थाराक्सना मखाताना हाई थासिगी कुंथ्रा माथोइद वारोशन पुरक याई हाइना थाजनरिबा इंडोनागा पीस टोगसिगी वारोशन लाकु मतमदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अकाइब लाकद्रा हाबिगी मिपाइब असे नोमगी हेनगलकली इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना सथरिबा पीस टोगसिगी वारोशन लाकपद स्टेक होल्डर्स सिंग तानरमगनी हाइना थाजब पीखरबसुंगसी फावदा मणिपुर लेंगा याउना स्टेक होल्डर अमतदा वारी साब लैत्रे मरमसिना हौजिक ओइरकलिबा फिबम मणिपुर की मियाम तुमिना लैथोक मतम ओइद्रे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असे थासी तांग कुंथ्रा माथोइदा लोइसिनगनि हारिबा असिबु यानिंगदा फोंदोक्तना ngasi सेक्शन खोंगचर असि चथबनी फोंदोरखी लोइना खोंगचर दुदा सरुग याखिब इमा तारानिथोइना चीफ मिनिस्टर अमसुंग गवर्नर दा चतुना मेमोरेंडम पिशिनकी आरेन बिन लौथोखिबा अक्टोबर 31 फाउबगी मनुंग वारोई सिंची पोर अनि नागा शांति की वारी सिना हाइबसिदा अखोगी ममांग 2017 दा अदुगुंबा इंडिया की होम मिनिस्टर ना करिगुंबा वारोसन पोरक तारगसु वारोसन पोरक त्रिंगै ममांग दा कोई मणिपुर के अदुगुंबा प्रजा सिंग स्टेक होल्डर सिंग तानर कान सिदा अखोई अदुमाइना याम इंगना समना वारोसन पोरकनी ना हाइबिरगा ngasi फाउबदा मखोइना साइलेंट ओइना करिगुंबा अमता अखोइदा खंगनदबा हाइबसे अखोइदा याम सिंगना फाउजै मरम अदुना अखोइदी मणिपुर की सक्तम अमसुंग मणिपुर की करिगुंबा इंटरेस्ट सोकपा याबा तबक तौरा अखोई तुमिना लेरो हाइदन ngarang maham अखोई हौखिबा तांग कुलगुम हुमदोइदगी अखोई चेक्सिन मिफम फंबा अमदि चेक्सिन अखोई रैली चटपना चिंगबा अखोई मेमोरेंडम पिसनबा कया अमसुंग तौग्रे ngasi मकचु अखोई अदुमलबा अखोई गवर्नर अमसुंग चीफ मिनिस्टर दा अखोई मेमोरेंडम पिसनबई दमक अखोई मफम तिदा लाक्चबनी इंडिया गवर्नमेंट अमदे नेशन आई मनी की मरकता चतरिब पीस टोकना मणिपुर दा हिरमंबतगी ओइबा अकाइब पीबा यारोय हाइना ngasi कोऑर्डिनेटिंग कमिटी जिरेबाम ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोक्जमी अमदे ऑल जिरेबाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड ओनर्स एसोसिएशन अनि खुसमनदुना ऑटो रैली मा जिरेबाम डिस्ट्रिक्ट चटख्रे जिरेबामी बाबूपुरादगी गुलार थोल फाव चटखिबा ऑटो रैली अदुदा एमएलए हुमपुगी फिरेप खंगलो इंडिया न मणिपुर तोगाइगनो MP सिंगी फिरेप खंगलु हाबन चिंग प्ले कार्ड क्या सिजनकी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तेरा खोंगसांग बिदसु जॉइंट कमिटी तिरिम वेलफेयर एसोसिएशन तेरा खोंगसांग बी अमदे कोकोमीगा पुन खुसम नदुना तेरा खोंगसांग बी लैमराम लेकाइदा इंडिया लेंगा के मायोक्ता सेक्शन मिफम फमख्रे सिंगदा 6 शेड्यूल दा अहेन शक्ति पीदुना मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन दा अनि थोक्तुना मणिपुर थोगाइब यारोय हाइदुना फमखिब मिफम मदुदा लमदम मदुगी क्लब मदि मैरा पाइबी की मिहुट क्याना सरुक याखी मिफम मदुदा वांगांग लदुना
खोंजंग लोय अमन लमदम असिदा खुंदामिनेरबिसिंगी मरक्ता इमु नामु ताब याब थौसिल सथबा यारोय हाइना सेक्शन वाफम थमलखी Manipur Muslim Welfare Organization MMWO Mayang Imphal branch na sinduna ngasi mass protest rally ma chatkre lamdam asigi miyam na saru yaduna chatkiba mass protest rally adu saru yakhiba MMWO gi working president na phongdorakibada India government na divide and rule policy sathaduna Manipur gi apun magi saktam mache tanar na honor pasi laibak thibane indonaga peace talk ki interlocutor oibata na tana Nagaland gi governor RN Ravi October 13 fawi matung October 13 फाउदा नागागी इशू से लोइसिलगने है लाउथोरक पासे मणिपुर मियाम वाखल लैता हंद्रे इंडिया गवर्नमेंट ना करम्बा हिडन एजेंडा पाइखलिबनो मरगसिद मणिपुर गवर्नमेंट ना स्टेक होल्डर्स सिंगना ngasi फाउबा तुमिने लैसिलिबसि लाइबक थीबनी फोंदोकी ngasi gi mass protest rally aduda long live Manipur chingmi tami amatane Manipur ki ngamkhai kai bi yaroi India government ki thawong yaning de Manipur imana yai phare haiban chingba kholau kya launa ke Bishnupur district su MMWO na sinduna sit-in protest pangthoki आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी सिंगना लाइंग सिंगदा अवाब थेंगनरबुदि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वर्कर्स सिंग पाव पीबीओ अवाब कोहनगनी हैना लोकसभा की एमपी डॉक्टर आर के रंजन फोंदोरकली वाफम सिंग से आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी सिंगा एमपी डॉक्टर आर के रंजन के कोंगद लेबे माकी मयुमदा उनबगी थौरम अमद फोंदोकिबनै थौरमद आर के रंजन मखाताना हाई लेबागसी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मालेम की ओइन ख्वारी चौबा हेल्थ की स्कीम अमा हौदोक्तुना लेबागसी की मियामना कानब पीदुना लाकली आयुष्मान भारत स्कीम असना लेबागसी की लाइरब इमुंग मनुंगदा अमदे लायंग ngamjadaba miyoi singda lupa lakh manga fobugi kanab piri scheme ase lamdama sedasu beneficiary listing taret hena register tawduna card painare card pairaba beneficiary singi manungda kanab fanganba yauna khre haibu wafam phongdoki मई कुमई दिवाली का मरी लेन आयुष्मान भारत की बेनिफिशियरी सिंगा लेवागा सिगी एमपी सिंगा ब्रेकफास्ट चामिनदुना अवादपा येंगसिनबा ताननबा प्राइम मिनिस्टर लखोलक खोंथांग अमा ओइना ngasi थौरम से पांगथोकपनि हाबु वफम सु मागना फोंदोखि लोइनना दिवाली कुमैना लाकपा सिदा लमदम सिदा शांति लेबा लमदम ओइरसनो मसुंग एनेशन आयम गा इंडिया लैंगा का वारी सानरिबा असि वारुसिन पुरक्तुना इंग सिग्न लेबा लमदम ओइरसनो हाइनसु माकी पाउजिल पिरखि अक्टोबर की तांग कुंथ्रा माथोय असिदा अचौबा नागागी पीस की वारोइसन अमा पोरकदबा से मसी अखोई खुदिमगना लाई खुरमिनरगा नागागी मतम चुप्पगी ओबा शांति पोरकपा लोइनना युमलोनबद लैरिबा मणिपुर अखोई की लैबाक अदुग तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंग असे मसी पीसफुली मखोईदा इफेक्ट तौदना नागागी शांति से अखोई पुनमगना सपोर्ट तौबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सु काहनदबा लेबाक प्रजा की मीपाइनबसु लहनदबा अदुगमा यामना इंग चिकबा मोदी जी न पामजबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अखोई पुनमगना ngasi नुमिसिदगी अखोई वाखलदा अमंब लेरंबदो मदो दीपावली की मैंगाल सिना अखोई सिंगाल हल्लगा शांति पुरकपा अखोई इंगना सिंगना लेमिनबा जाति मसे नुंगसिनबा हाइबदो ngasi नुमित असिदगी ओइरसी अक्टोबर की तांग 13 असि नाकालमदा थौरमद सरग्या के नागालैंड के हानगी गवर्नर पीबी आचार्य ना हाई मणिपुर से लम खुदिमुक्त हाइथोई सिंथोई स्टेट मने मणिपुर मसामनि हाइबेद अखोई पुमनमकना मालेमदा चौथुक सनिंगाई ओई मालेमगी मफम कयादा चतुना येंगलुबद मणिपुर गुंबा फजब मफम थेंगनद्रे मफम असी इंगना चिकना लैननबा मिपुम खुदिमकना होनब चंगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंगना चिंगना लैननबा वाखलोलदो अखोई खुदिमकता मफुंग फाहलसे दिवाली कुमयसन लाकबद अफब नुंगाइबा लैबाक अमा ओइरसनो हाइना थमलखी
Very, very happy Deepavali. Wherever our people are there, they should be respected and they should have an opportunity to enjoy all the benefits of independence. That should be the goal. Territory should come to us, should not be there. That way, we are thinking wherever the Manipuri people are there, whether in Delhi or here or the outside, our goal should be, government goal should be, they should have an equal, respectful life like others. So also Nagas, wherever the Nagas are there, whether in Manipur or here or there in Assam, the ultimate goal should be the welfare of the people, and I hope this will be immediately in no way minimizing the effect of the respectability of the Nagas. Modi will act on that. So let us realize and be the nodal agent to convert Modi's dreams to strengthen Northeast in the future, in the near future. Very, very happy. All Manipur United Clubs Organization Amukon Sindun Ahumlak Suba Social Worker Iboyama Lakadabi Kumon Thorum Nasi Kwakata Labor Organization is the office the Pangtokray. Nation I am the India government and the Marta say Kunito Hena Santi Giwari Sanar Basigi Tungko Sinama Purakpa Manipur Miam Apambane Nation I am demand Nagalanda Oifam Toi Hana Amuko advisor PS Devana Tamlakli. Father of Social Worker have been told Fankraba Lakidraba, Townozum Ivo Yamigining Sing Torum Aduga Marilena, Amuki advisor PS Devana, Makatana Fondo Kibada, a nation I remember the India government Santi Yoiwaria Si, Sanava Sida, Nagaland Goiba, Tokaiba Flag Amadi Constitution, Habu Wafum Na, Ayat Po Oidun, Lady Basi, Nagaland, Lady Ba, senior leader sing Tanaraga, Yasinaba Puraningi, Santi Yawari, Sanabasin, and Nagaland State Goiba, Geography, economy of the political aspirations sing Fang Oirasano, Santi Yuari Sanaba Asina, State Asidagi, Nation I am the Yaukiba Tankul, Mao, Zemi, Liangmei, Rongmei, Anal, Hariba Purup sing as Yimio sing so, Lamdamasi the Laktuna Tangdu Letaba, Tungi Punsiro Lama Samganaba, Honaba the status the Lady Betongan Tongan Civil Society, organization sing Namating Pangjage, Loinana, Housing Lady Belenga, Nasu Subchap, Todang, Lobio, Adubu Santi Gioiba, Wadi Sanabasin, Madam Morega State. Sige Miyamgi apambagi mayokta loinana tongan ba stakeholders singa tanaramdana central government na ngammi haiba matagum torokba taragadi state sige miyamna chapchana thingnagani hana pongdoraki Manipur Miamgi wa tadana, Manipur government wa tadana, Nampuda Torokba Targadi, Adu Waro Shinduda, Miam the Palm the Yaram Magadi, Miam Sing the Madudadi, Equi Hanbele Laitana, Miam the Makta Equingasi, Changjaliba, Aqui Coco Migi, Makada, Changjaliba, Kongjang Singase, Masidi Hena, Akanba, Kongjang Changjilakani, Masina. I think in the Tokiba, Mio Taragani Pan Misi, Mina Yaukiba, Togok Singado, Madudagi Hena, Tolakasuyai, Aduna Paris Sakana, Madugumba Palm, the Togok Singado, talk the Nanava, Ahan Bada, Lady Estate, Amazon stakeholders in the Tanaraganda, Waros in Timina Shaiba, Simasut Tamjari, Manipur Miangi Wa Tadana, Nakalam the status Army Yauna Center Gehen Force Kayam Tamjilakba Asina. Center na lamdamasigi miyam na pam na bathabak thorum khara tawgadra haibagi mipaiba ma miyam na phawdaba nate sahi listing ani puari leraklaba lamdamasigi apunbagi sakta mamade ikai khumnaba kannanabagi damag British yauna sakleraba force kayama thengnaraklaba Layo Krab Tauna Farab Al Singi Saron Suron Oina military force na miyam gi machin mener ba hona ba tumina laiga da banate housing later belenga kamade miyam gi mihut oiriba MLA humpuna so lamdama si later miyam gi uhul khangna thabak tawbiyo haina PS debana makha taraki ngasigi thoramad gumar lenena laikhidraba ahal asigi mitamda miyam na haikal lekar tamki Nagaland su tonganba security mayam ama thajalaga Manipur su achoba security mayam ama thajalaga miyam gi machin me nanabagi mawong manba thausil khara akhona ngasi uba phangise masidi akhoi yamna laibak thibani karigumba sigumba military na namjalaga anda miyam gi kholau namjan gani haibagi wakhalon laiba targadi madu chap chana miyam chingna thengna nabagi damakta sem saminasi adugumba gi tangkak tu lakpa targadi Manipur laiba chief minister dagina MLA hompu se akhoi chap manana phire Lauraganda, I quite Makoi Singuna, Pam Tadokana, Hena Fagani, Manipur Kanba, Ibasina, Nakoi Puna Maki, Todang, Oigadabani, I quite Puna Maki, Todang, Oigadabani.
Manipur ki education system da asoibe kya lairamna ahong upurak pada matam khara changkhrabasu atien ma matam gi manung da ahong education system ma miyam na soidana u fanglagani hana education minister TS Radhesham phongdorakli wafam ase Imphal West District ki Maitram da laiba UNACO school ki campus ta pangthokiba UNACO gi taranipan suba mapu kumon thoram da phongdokibane Minister na makatana haikibada laibak amagi sakot thorangi lamda khwaidagi maruoiba education ase Manipur gi oinade mamangi sahi kayada asoiba kyana yumdana lakhibane adobo BJP na luching malenga ase lakpadagi Manipur gi education system da achauba ahongmu kaya lakle masigi matakta anoba achievement kaya fang haure masigi sarukam oina National Institution for Transforming India Niti Aayog na India gi school education quality index ki performance khwaidagi phava state sing khangatpada Manipur apikpa state sing gi oina ahanba position da yorok ngamle loinana bosem amade kosim na loba examination singda mahiroi pass tobi changsu hengat pangamle masigi matakta Ministry of Human Resource na lupa crore samri marifu piraktuna lainga ki school samri sumna amagi building left library amadi smart class kya semgat sagat pagi thabak haure phongdoki ngasigi thoram adugi makha tarakpada minister na UNACO school gi hostel sananaba foundation stone su yungki thoram da Lok Sabha gi MP Dr. R.K. Ranjan Nauria Pakhangla constituency gi MLA S Subhash Chandra Nachingba maruoiba miyoi kya sarugya ki Education department is Lokta Kum. Anywhere koi sobranga in nga lagpo. Awan departments na asoy with a big time na awan salo sa asoy uwa awan salo sa asoy uwa awan salo sa asoy uwa asoy with the yen ya apawaso kitang mayam ubi da dai masile kitang thamjage yan hanada higher education na akoi quality am wale because akoi sa fragi absenteeism mingi samri salangani ka bana ni kutre ka kani sabum salangani ka wa tra ka kani odana yang kai mari odana adu oda sing mai to bi na angang sing se higher education di quality work le apa bakra tawri phai hairagadi tawni magi bitul laigano bane interest yaw godo bane adu kari daw yo apa badu soya ya fatma da ma hai le ragadi adu sai sila gadi mi do thakta bi thai sa bi sai sa ro ge thapur ge na ma hai ra ni education department Paugi likhun amagi matungna October 28 ki numidang pung mapan kar helak matamda Assam Rifles amadi Manipur Police Commando gi apun timam na Bishnupur district ki ngakchau rok pokpi ki zagada miyamda kihan khangan na sel khai chathaba geng khupu amagi member ni chingnaba miyoi ma fagale hairi army gi ngaikhung Khunau Battalion amadi Additional ASP Operations Bishnupur gi miyang makhada OC CDO Unit Bishnupur gi pautang matungina CDO Unit Bishnupur gi havalda N Dayanandana luchingba Commando Unit amagi apun matimna ngakchorok pokpida thibo humgi thabak chathabada miyoi adu fagat pangam kebane faraba miyoi adu de ngakchorok pokpi maning lekai ward number 1 dagi ngasepam Ajit Kumar Singh alias Ajit Sahid Nifumathoi apokpa ngasepam manglemni Manipur University of Culture ki dance, music, thangta, theatre, visual arts, Sanskritan, tribal studies amadi umanglai haraubu ki oina 5th semester examination November 13 amadi kulhumdoida pangthoklagani mahiro isin examination form lawbu amadi thajinbagi aroibu matamna November 3 ne akupu marol university asidagi khanglabi yagani hana cherol amada khangalakli Loina matanga soida break malauge break matungda September tha fawu Bishnupur district ki tidim lambi gi accident ta miyoi kunmanga laikidabagi report amade Manipur amsung malim gi tonga tongan ma pausing puduna lakchage impact news miyeng ta duna lebiu break matungda me amo na taram nokchari loina na bulletin sig makhataba pausing miyam de pijari September tha fawuda Bishnupur district ki tidim lambi gi accident ta miyoi kunmanga laikidabagi matangda impact news gi reporter Bishnupur correspondent Naresh taki akhanaba report ma
लंबी की एक्सीडेंट का हेनगलप थिंगनबा इंडिया लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ना मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 बु इंडिया पुंबदा सेप्टेंबर अमदगी चटनबा हौख्रबा मतुंग मणिपुर की ओइनसु सेप्टेंबर 3 तगी गैजेट नोटिफिकेशन थोक्तुना चटनबा हौख्रे लोइनना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट गाड़ी थौरिबा सिंगना ट्रांसपोर्ट का मरी लेनबा चे चांग खुदिंगमक मतम चाना लौनबसु बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हेमोचंद्र इरेंगबमना फोंदोखी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 मेनली फोकस तौरीसी रोड सेफ्टी पब्लिक मैम की लाइसेंस पाइदना चे चांग सूदना अदगी हाइदी सर्टेन गाइडलाइंस मैम की अगेंस्ट हाइतारे खंगनबु ओइरसु खंगदना ओइरसु तौरीबा मैम सी कंट्रोल सर्टेन लेवल द कंट्रोल तौनबा अदुगा अखोई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु मोटर व्हीकल एमएमबी अमेंडमेंट एक्ट 2019 से लापदगी लाइसेंस की एप्लीकांसी मसिंग अदु मतिक हेंगतले चाही की जनवरी थादगी सेप्टेंबर था फाउबदा नेशनल हाईवे नंबर 2 तिदिम लंबीदा थोकिबा एक्सीडेंट मरफुगा मंगादा मियोय कुनगा मंगा लेखिदे मसिगी मरु ओइबा मरमदी हाईवे असिदा चेलिबा गाड़ी सिक नियम की वांगमदा थौबना ओइरी हाइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की एसपी प्रियादर्शिनी लाइश्रमना इंपैक्ट न्यूज दा फोंदोरखी 85 नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अखोगी कनो सिदा थोएबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तिदिम लाइन सिदा हंदकी 2019 की जनवरी चही होबदगी ना टिल द एंड ऑफ सेप्टेंबर सिगी मनुंग सिदा लेखिदबा यावबसे 25 ग्रीवियस इंजरीज हाइबा तारे खरा थीना सोकपगुंबसेना 16 नंबर्स अदुगा चामगा कुन्निथोय अमना माइनर इंजरीज गुंबा लेबा अदुना से टोटल 85 अखोगी एक्सीडेंट केसेस है सी recorded neba traffic inspector amasu hapa kanda lairi bai khogi points mayam sida da dum movement tawrakanda kamai na khogi regulations e kamai na chathari ba haibdu su katang kupna monitor tawna ba masiki sima athuba matamda koi district police ki oina paikhat jaragani नियम कायना गाड़ी मचा अमदी अचौब थौब सिंगदगी हाना लौरंबा फाइन अदुदगी अमेंडमेंट एक्ट असिना सरुक मंगादगिना 10 फाउब हेना लौरी नियम असी येंगलगा मियामना ngakna चटनबा DTO ना अपील तौरकली हानदी पेनाल्टी सी इन टर्म्स ऑफ अखोगी 100 200 500 अदु ओवरलोडिंग की स्पेशली 2000 रुपीस का लेरंबसी हुजिक्ति पेनाल्टी सी आमती ना हेफ्टी 5 टाइम्स का खेना रे हुजिक्ति सपोज सिप स्पीड द थौबसी मसी कनोदा लैग्रे 1000 रुपीस दा हानदी लुपा चामगी चलान कचरमबने अदु मोर देन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हाइतार अदु सर्टेन मैम वायलेशन तौरप मैम मागी एक मैम लेग्रे अदुई मतुंगिना पेनाल्टी सिना हेफ्टी पेनाल्टी हाइतारे थोकहनिंगदबा एक्सीडेंट असि थिंगबा ngamnanaba hotnari haina SP Priyadasini na makha takhi लोइनना लौखलकलिबा थौदांगसिंग असिदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइना अपील तौरकली सेमिबा लैरिबा rules and regulations मैम से it is for all the citizens to follow the rules and regulations फजना नियम चुमना अदगी खगी rules and regulations मैम से फजना follow तौरगा चटपीबा सेप्टेंबर थादा इंडिया पुंबदा चना हौख्रबा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 असि मणिपुरदसु हाइब एक असि चना हौख्रे एक असिना मरम ओरगा बिष्णुपुरदा एक्सीडेंट थोकपगी चांग असिना खरा मखैदे हंथरगली अदुबु एक असि चना हौर मतुना कयाम यामना मसि सक्सेसफुल ओइबा अमेंडमेंट एक्ट ओइगदगे हाबदुदि खोना मयाम पुना येमिनबा तारि होदम जरिबा इसामक नरेश सकोसम इंपैक्ट न्यूज नेशनल हाईवे नंबर 2 हौखिब नुमित खरानी असद चौखिबा नोंग नंबर मोरगे इम्फाल की मनुंग चेलिबा तुरेल क्यागी इमाई वांखलकपद नतना चेकोन की नमथान पुंगदा इम्फाल तुरेल इसिंग पाथोक्तुना युमलक्ता चेनसिनबगी थौदोक थोखरे ngarang numidang pung tara makhairom taw matamda ising pathokpagi thawdog adu thokibane ising pathokpa haurakpaga lekai miyam thoraktuna turel torban khajinmagi thabak thing ising thingmagi thabak chathaki turel pathokpagi pau hek tabaga mafam adu local MRA okram henary amade flood control department gi miyoi sing laktuna turel gi fibam yangshin kibaga loinana faklong amade leibak sijnaduna torban menmagi thabak chathaki निंगसिंग याबदे हारिबा मफम से हौकी बचाई लिसिंग अनि तरा निपान दसु तुरेल तोरबान कायदुना चाउना इसिंग इचाउ थोकिब लैख्रबने मतमददा चीफ मिनिस्टर नोंथोंगम बिरेनना इचाउना कायहन खरब तोरबान अथु मतमदा सेमजिनगनि हायना मफमदुगी मियाम थाजब पिरंबा लैख्रबने
ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯒꯤ ꯅꯝꯊꯟ ꯄꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯝꯊꯟ ꯄꯨꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯈꯠꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯗꯤꯄꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯣꯜꯂꯛꯑꯒ JCBꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯝꯊꯟ ꯄꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ngarang nane nong chu gibdi ko adu ngasi ising je haipet phajana kareba ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝ ꯄꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯅꯣꯡ ꯈꯔ ꯐꯛꯂꯥꯎ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯅꯛꯄ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯔ ꯁꯨꯔ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔ ꯄꯨꯔꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ JCBꯒ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯈꯔ ꯀꯣꯠꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯀꯨꯝꯁꯨ ꯑꯃꯔꯛ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯀꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯥꯒꯠꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡꯒ ꯅꯍꯥꯟꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯨꯕꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯐꯨꯠ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯖꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯐꯥꯎꯅꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯕꯤꯅꯣꯗ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯂꯛꯈꯤ ꯂꯥꯏꯂꯥꯛꯄꯝ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯀꯥꯝꯔꯪꯒ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯏꯆꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯨꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔꯁ ꯐꯤꯌꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯦ ꯁꯔꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯝꯔꯪꯒ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯨꯆꯣꯏ ꯊꯨꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ 64ꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯝꯔꯪꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯂꯋꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ मथंग चहिगी मैट्रिक एग्जामिनेशन की मांगोइनना रेड रेडियंस थांग पाट मपाल सिनुना पांगथोखिबा अल्टीमेट एकेडमिक चैंपियनशिप 2019 है मिंगथोन स्टेट लेवल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की मकोंग मथंग तारब सिंगदा मना मथुम येंथोक्रे क्लास 10 तमलिब मैरोय सिंगदगी ओइबा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन असी सही खुदिंगी अक्टोबर थादा पांगथोकपने एग्जामिनेशन असी की अहानबा अनिसुबा अमसुंग अहुमसुबा तारबा माहिरोय सिंगदा मथंगचन लुपालिसिंग अहुम लुपालिसिंग अनि गा चामंगा अमदि लुपालिसिंग अनि लोइनना कंसोलेशन प्राइज फंगबा ngamkraba माहिरोय तरेता लुपालिसिंग अमम पिदुन पुंग थौगटकी मना मथुम येंथोकपुगी थोरमदुंग असी पैलेस कंपाउंड लेबा मचालैमा स्कूलदा पांगथोकीबनी मसिल मोपा ओइबगी मरुओइबा हेन चेसिन हनबता नतना लमदम असिगी ख्वाइदगी चावब कुमई निंगोल चाकोबा कुमजाल सिंगन तरा मापन लाखपदा लमदम असिगी मियामना मपुंग फाना सरुक यान सेम सानरे हिरम असिगी मतंग इंपैक्ट न्यूज की कैमरा पर्सन बिश्वजित नामरपमदे सब एडिटर मोमोका सलाम अनिदगी पाउदममा
Manipurgi khwaidagi chawba kumhai ama oiriba ningol chakaubaga mari leidana Manipurgi khwairaban kaithelda oiriba phibam asi miyam punna miting taminasi. Chakau bai ka theng ka bira mi ma hoi handak chakau ba se ani thoen tukun ga mapan ma kunthra do imai hoi gi karamba da kau bidori ge hoi kunthra da wai kau ra ni bi ma ada ani handak sumaina ani tholak ba gi lak ba se ima da kai phau bi ge yam nungai ti charang nei karamba da kau ba hai wa khan lon je si yam ngau yi hoi je khoi ada ima di chakau ba sat pi roi dra ayu sakani masin mak ba oi ba gi nungsi be je chakau ba si khaktana nungsi be mari se hen chesilakani na khan bi brantraga chesilakani na khan le chahim gi manung da ong tang thok ni na ne isili nau me am ju unaraga nungsina ba prem da hen gra khali ge kau bi ai jotin chakau ba gi pot lei bi rami bra au lei ba lai chakau ba se tang ani thui na se karam ba doi na kau bi dori ge khoi de kunthra doi kau ra ne ni ba pot chai lei bi ra bro kan ta lai re ningol ke ano kau bi doi se khoi ahum chakau ba sat pi ga dro sat ke ni chakau ba se handak ti ani thoi dana ko ani thok ba se karam ba da tarage handak ki tang kuma pan gi du di imana nong pan ba yawe nungai te na tang kun tha gi doin chalan handak chakau ba smaina ani tholak ba se isa da kai khan bi ge du sai as amu khak tang thok bana di phai bani pha badi am smaina ani thok ba je nung di nungai te la hujik se chakau ba khaktan na tabida hana gya leirami ba chakau ba se si de gi khara khenaba ma uba phange ba khoina sum dakhina da hidana bagi type da ma ado ise sida di kai haining dakhina da hidana ba se ta honing de khoi ju ko chak sara ma harau na de di bungui pa ma yam puna harau harau samina ba da aduna phabra na khale de dakhina gi hidana je tok tho ga nungsi chana nei chili naw kaino taw bu do adumai da honing chakau ba se rak ba da iche kai phau bi ge sakau rak ba ji di yamna nungai e de di khang di nungji nungsi yamna chakau ba gi pochit se ka bai to chakau bai pochit se thai nei ga ha ri hujik ti sitre bem nong ma da khoi chakau me asi lupa lising kun ji de dum lai na yol le ha ba hujik ti lupa lising tara yom ba da ware manga tru tare ni pa dumai na yol le ha ba chakau bai pochit se ka mai hantak ki chakau bai pochit di loi re so che pochit kana I bara piri ba di ti ek thiri ba myam dina kain ka khulang ang kau da bu yaw makha de oi pham lai ram ni na sai da ma ta chit chakau la ko di po yo mo de nungai ni ne khale yo li ne do upai chu lai lai tre chakau bo di ne machil maupa oibagi nungsinabagi mari chetsin hanbata natana lamdam asigi khwaidagi chawba kumhai amasu oiriba ningol chakau bana lakpada lamdam asigi miyamna harau tayamba ka loinana saruk yanari adubu lamdam asigi miyamna machil maupa oibagi nungsinabagi mari asibu hena chetsin hanba thamba pamlaga su hauzik uriba achau arangda hidanabagi shaktam asida asum chakhiba taragadi machil maupa oibagi mari aduda hena chetsin hanba ngamgadawri brahaiba adudi miyamgi thamoida mi painari impact news ki dama miyam da paudam jari bi ai momoka salam khwairamban bazar imphal tasengbo phomni momoka salam thambiriba hauji makha taba pauda manipur gi khwari chabu kumayam orbningol chako ba 2019 lakpada chief minister nongthon birena lamdam sigi miyamda ye proposal pirakli chief minister gi pausel makha taadun hai masil mopa oibigi nungsinabgi maru mari bu hena chesil hanna ba kumayam oiriba ningol chako buna lakpada lamdam sida tangdu laitaba nungsi chanaba henkal handuna sakhut lamjel khumang choksin lamdam ma oira sanu haibu wafam thamlakli
Kumai asina lakpada CFNPD Minister Karam Syamnasu lamdamasi miyamda yaife pauzil pirakli Minister ki pauzil da hai ningol chaku bi kumai asina lakpada lamdamasida nunga yaifaba tangdu leitaba chaukhot pa lamdamama oira suno haina thamlakli Hindu Lining Chapasingi Mai Kumai Diwali Lebagasi Mafam Kya Pangtuk Nabugum State Shidasu Ngasi Pangtuk Nari Amaromda Kuding Makpu Manghanba Fatabas Singu Mighty Piba Lausingi Mangal Piba Apo Pausel Kya Sandokpa Kumai Asida Harau Nungai Nungsinana Saru Yana Bugu Akal the Miami Maikegi Wapam Kya Tamnerkli Lunana Kumayasina Lakpada Maru mapang singi marakta nungsi sanaba ing tapalamdamo oirasunu hainasu paujelakli Diwali lakpasi mayamda nuksit chanabagi amammadagi anganba lakpa aru fawi mayam loima santi leiba yang kuina kawrba imana mayam happy Diwali ne message lakpada mamurabado amu ngamthorokpai wakhan anu wasama lai haita Diwali lakpasi da mayam nuksit chanana maru mapang loima nungaina lebiu aru loima ichini naune na khanbiu Manipur santi oina laisanu oina aduga cracker simadi handabiu oina hajak hi amda mutang lakpanina ko yamna harawoi manaba sing punba khoppa ko mainung thanno yam nuai haita Facebook painariba adidi WhatsApp painariba hai karigumom ta chu harawra mawana bungina wisam to pina dana yam nungsina hengale haita Hauki October Taramaridi Satharakpa State Level Prime Minister's Employment Generation Program PMECP exhibition Ngasiloshin Kray Manipur Khadi and Village Industries Board Lamphel Partners in the Board City Complex Satharakpa exhibition Aduda Poche Kwaidi Yon Mangam Kiba stole Ahum that Manapi Dunapung Taugatki Tauramadu Marilena Manipur Khadi and Village Industries Board ki Chairman L Radha Kishona Board Sigi Kudong Chabaka Kudong Chadab Kya Tengarabasu Sel Tumgi Awat Paka Lairabasu Ano Watabuk Tauram Kya Paikatuna Board Si Saukatnaba Kongjel Yangna Sangshili Fongdoki Ato Mithulan Oikiba Manipur LAG Speaker Yumnam Kem Chana Manipur Khadi and Village Industries Board na Paikalibi Taurang Singh Thagat Pongdo Kibagaluna Khadi na Lamdamasigi Sen Londa Pigadaba Taudang Singh Adubu Thagat Pongdoki Indian freedom movement da khadi ke achoba movement aba lagi bidu karim nate badam dugi East India company and sanga khaga Bharat Sasan Paiba masi economy na depend on na khala kanda badam dugi Mahatma Gandhi ji na luchingba adumba movement da da we khadi ke achoba movement aba la kibudu yam chungwa pamne madu Manipur so masi self sufficient economy ama pukana bhana bada we khadi ke achoba role ama legani masina state ki economy da achoba we kana upigani Utility and domestic service Makhal Kagi Kudong Chabasing Fangaliba Sangai Services ki mobile app ama ngasi nauna launch tawkray Uripok Torom Leka de Sangai Services ki Loishang da Pangthok Potormo the company sigi Chairman Yalen Laichombamna Lamdamas ki Sinmi Singh Yokatner Wakalol Yumgi Fichu Fisham dagi Hauduna Makhal Kagi Tawak Torom Singh the Sangai Services na Taudang Lauduna Lakli Notice Web Designing gi Mating na Ngasi Nauna Hangdokpa F Asida Sangbiduna Miam na Apa Tawak Singh Kanbi Yagani Service Asigi Nauna Hapa item Moina Septic Tank Cleaning gi Kudong Chabasu Hapsile Yellow Missing Mutawak Piba the Miam Nasu Mating Pangbi Waina Fongdoroki apps asi mobile application asigi mateng dagi yam line mi waibagi kudong chaba hadi koina hana pijaramba servicing aju adumag adum piri aduga anauba service hengalakpada koina tank cleaning akoi toilet cleaning sengningai machine ju akoida gari leijare yam laiba mongda adi koin tanki adi toilet fun basing aju koina yam line service pijari apps asi mobile application asigi mateng dagi Hauik Sanabi Pauda bodybuilding Masanada trainer oining Miosin Kudong Sawapi Gadoriba Tha Ahum Gyoiba fitness training certification course Sangai Promamang Lekai level lifestyle gym da Ngasi Haudokray
Thormas du gamari lenana bodybuilding championship sing the mana lorkraba gym asigi brand ambassador ahum okpugi thorama musu pangthoki masak naraba football club ama oiriba neroka FC Trau FC amade classic football academy ge sanaroi singda khudong chaw pi ge dro package sing lauthok ki bagalona lifestyle gym na chai khudingi all Manipur bodybuilding association ambada khusinaba monetary fund su ngasi shinaki ngasigi thoramada ASP group ki chairman is Preshozid Bishnupur MLA Gobinas Konthojam Ambagi President NK Ratan Classic Football Academy Director Naubo Thangjam Amadi Traugi President Longjam Vagaton Sarugyaki All India Football Federation 2020 da Varanda Pangtokotoriba AFC Under 16 Football Championship da Sarugyana ba sem sare hari Championship da Sarugyaro da India ge chai tara taruki makhada laiba nupa macha singe training camp ma da Sarugyana na ba Manipur ge football sanaroi Paugumang Singshon S Pritam L Sivajit T Maheshan Y Renedy L Tyson CH Ratanvi S Yohenba amadi N Siddharth hariba nupa macha sanaroi mapan ase saliba chahi asigi November taramanga adagi AIFF Training Center Goa da pangthokadaba training camp ta saruk yaba yaragani hana Amphagi Assistant General Secretary ni thokpachirol amada khangalakli Tara suba Mr. Kanglaipak ki Senior Toll Group ki overall title KBB Zim Tera Sapamlir ki El Risikantana Lobangam Kre Ngarang Manipur Amateur Bodybuilders Association ki miyang makada awang VOC leba asa hold pangto ki championship sige Senior Kanglupta KBB Zim gi El Risikantana gold medal ama Kanglup sige Super Toll dana gold Zim gi RK Suresh na gold medium group ta the Zimgi KH Marathona amasung short group ta United Zimgi L Neta nasu gold medal ama lawang ngamki championship asige junior kanglup ASK Zimgi H Minaketan na overall gi title lawang ngamki bagalona senior gi sanaroi asina medium group ta su gold medal ama junior toll group tana salai body sculpture gi S Malem Ngan Bana Kanglu Basiki Super Tolda RFS ki S Krishna Kishan Amasung Junior Short Group ta Prabhavati Fitness Center ki L Gopeshona gold medal amamam ga lawbang ngamna ki sathakiba bodybuilders championship asida lamdamasi masak naiba miyoi kyana sarugyaki Matanga sa bulletin na si tension jadriging mawin na headlines mo na pijari. October kontra matoy ni miyam no mga sintalip na lamid makalkay kung ng sanction minaraba Coordinating Committee of Manipur Integrity kokomina miyam na apil tawakli. Indo na nga pisto ki waroy siya na Manipur di apon magisaktam na hiryam mamatad akay wikirat magyaroy hay na MP Sistigi Maikay digi Prime Minister madi Union Home Minister da Governor digi Kotang Memory na Mama Pishin Cray Ayushman Bharat ki beneficiary sing na lying sing da awaba thengnar budi BJP Manipur Pradesh ki worker sing da pau PBO awaba kon gani hay na MP Dr. R.K. Ranjan na Fundo Cray Amasung Manipur su kasi Hindu lang jabas singi chaurba may kumay Diwali haraw kaya magaloy na pangtok na rin.